برنامه اطلاعاتی پیغام از تلویزیونی سیمای شهری پنجکند منظورتان است. السلام علیکم. مسائل مبرمی روز در جلسه نوبتی هفته‌واری ناصر رئیسی شهر مورد بررسی قرار گرفت. متوجه باشید با گزارش نخستین برنامه. صبح سنه 10 اپریل سال روان در تالار خردی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند مجلس هفته‌واری نظارتی نزد رئیس شهر برگزار گردید. در جلسه نخست رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق اظهار داشت که سنه 5 اپریل سال روان پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف با سفر دولتی به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و در دایره این سفر ملاقات و مذاکرات خاصه و با اشتراک هیئت‌های رسمی پرزیدنت‌های جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان در فضای دوستی و همدیگرفهمی عاید به تمام جنبه‌های مناسبت‌های بین دولتی دو کشورها بررسی نموده اطراف مسائل مبرم روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل افکار کردند. همچنین مراسم امضای سندهای نوی همکاری میان تاجیکستان و آذربایجان نیز صورت گرفت. رئیس شهر پنجکند با مسئولین جهتی در سطح بلند برگزار نمودن آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. علم فروغ معرفت و تاجیکستان وطن عزیز من چاره‌های ضروری اندیشند. مسئولان بخش کار با جوانان و ورزش برای فعال کردن دسته فوتبال شهر پنجکند و برگزار نمودن جلسه فدراسیون فوتبال شهر پنجکند سپارش گرفتند. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق بر رهبریت شعبه کار با زنان و عائله، رئیسان جماعت‌های دهات، محله‌های شهر جهت به راه ماندن کارهای فهماندهی در بین عائله‌ها و زنان و دختران بابت پیشگیری پاشخوری عائله‌ها و آداب و رفتار زنان سپارش‌های مشخص داد. در ادامه جلسه مسئله دعوت بهاری جوانان برای خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان بررسی شده مسئولان تمامی ساحه‌ها وظیفه‌دار شدند. همچنین رئیس شهر پنجکند چندی از ایرادهای خویش را عاید به فعالیت کارخانه فرعی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی، کارخانه دولتی فرعی آب تامین‌کنی و کانالیزاسیا، ساحه کشاورزی و دیگر ساحه‌ها بیان نموده از مسئولین دعوت نمود تا هر چیز زودتر کمبودی‌ها را اصلاح نمایند. مجلس هفته‌واری نظارتی را رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق جنبش نموده از مسئولین تمامی ساحه‌ها دعوت به عمل آورد وظیفه و سپارش‌ها را جدی اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و اسماعیل جان خالف. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با رفت بنیادی انشاءات‌های جشن شناس گردید. در پرتو سیاست بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و راهنمایی‌های معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده طبق نقشه آمادگی‌ها به 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند بنیاد 1000 انشاءات تعیناتی گوناگون را پیش بینی نموده است و تا این مدت بیش از 200 انشاءات مورد استفاده قرار گرفت. در این زمینه رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق از انشاءات‌هایی که حالا کارهای آمادگی برای به استفاده دادن آنها ادامه دارد از جمله مهمانخانه، خانه پذیرایی صاحبکار ظریف یاربایف در کوچه دیوشتیچ و دو بینای بلند آشیانه صاحبکار شوکت بابازاده در خیابان رودکی شهر بازدید نمود. مهمانخانه با طرز خانه پذیرایی با همه شرایط ضروری طرح‌ریزی شده برای قبول 10 نفر مهمان پیش بینی شده است و حالا کارهای آرایشی در صحن آن ادامه دارد. در قبط اول بیناهای بلند آشیانه استقامتی، طبابتگاه دندان پزشکی، مرکز سودا و طربخانه جای داده می شود و طور صاحبکار اطلاع داد حالا کارهای آمادگی و آرایشی در آنها در مرحله انجامیابی قرار دارد. ضمن بازدید رئیس شهر پنجکند از صاحبکاران درخواست نمود که انشاءاتها را در مهلت پیش بینی شده با صفت خوب و نمای زیبا به استفاده آماده نمایند. گزارش صبرین اکرم و ونیک محمد میرجانوف.
идомаи барномаи иттилоотии пайғом. Ин навбат қабули шаҳрвандон таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ баргузор гардид. هر هفته روز شنبه در مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент روز قبولی شهروندان جهت بررسی و حل مشکلات و درخواست‌های ساکنان شهر پنجکент گذرانده می شود و ساکنان شهر و دهات می توانند در آن اشتراک نموده برای حل مشکلاتشان مراجعت نمایند. سانه 8 اپریل سال روان در تالار خرد مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکент تحت راهبری معاون رئیس شهر پروین نقیبی قبول شهروندان برگزار گردید. در آن شهروندان از شهر و دهات وابسته به مسائل زمین، کمک برای جراحی، تنقیص از آب نوشابه و برق، بحث نزاع‌های اولیوی، دستگیری صاحبکاری و دیگر مسائل حل طلب مراجعت نمودند و برای حل و بررسی مراجعات شهروندان شخصانی مسئول وظیفه‌دار کرده شدند. кишоварзони шаҳри Панҷакент вазифадор шуданд ки ҳар як порча заминро оқилона ва замаранок истифода баранд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. дар толори хурди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии Хушвақтзода Эркин муовини раиси шаҳр ҷаласаи корӣ оид ба омодагии замин ба кишти баҳорӣ, кишти барвақтии картошка ва дигар масъалаҳои кишоварзӣ доир гардид. дар маҷлис раисони хоҷагӯҳои кишоварзӣ, саҳмдорон ва раисони ҷамоатҳо иштирок доштанд. Хушвақтзода Эркин қайд намуд ки мо бояд дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ роҳнамоиҳои муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода ба кишти барвақтии картошка шурӯъ намоем. аз раисони ҷамоатҳо дар мавриди заминҳои омода буда ва миқдори тухмиҳои киштмешуда пурсон шуда илова намуд ки дар наздиктарин фурсат аз рафти кишти барвақтии картошка боздид ба амал хоҳад овард. муовини раиси шаҳр масъулинро вазифадор намуд то ҷиҳати сари вақт оғоз намудани кишти картошка ҳама тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд ва агар миқдори тухмиҳо барои кишт кам бошад, мақомот омода аст ба онҳо ҷиҳати дастрас намудани тухмӣ кӯмак расонад. дар заминҳое ки норасоии об ба мушоҳида мерасад, он бартараф карда мешавад. ба иттилои дафтари матбуотии раиси шаҳри Панҷакент имсол дар хоҷагиҳои ҷамоати деҳот тасмим гирифтанд ки бештар картошкаи барвақтӣ шинонанд. бо истифода аз рӯзҳои офтобӣ кишти картошка бошад вусъат меёбад. дар маҷмӯъ ин баҳор кишоварзони шаҳри Панҷакент ба нақша гирифтанд ки дар 3900 гектар замин картошка кишт намоянд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Хаём Ҷураев. барномаро идома медиҳем. дар китобхонаи марказоидашудаи шаҳри Панҷакент бахшида ба 145-солагии асосгузори адабиёти муосири тоҷик, қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ чорабинии маърифатию адабӣ дорӣ гардид. дар асоси нақша чорабиниҳои таҳриргардидаи китобхона филиалҳои бачагонаи рақами 1 ва 4 силсила чорабиниҳо дар китобхонаҳои бачагона доир гардид. аз қабили намоиши васеъи китоби таҳти унвони адибони бачагонаи мо, суҳбатҳо, вохӯриҳо, мисҳои мудаввар, хулосаи китобшиносӣ бахшида ба солгарди адибони бачагона, бахшида ба 100-солагии Аминҷон Шукӯҳӣ, 145-солагии сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ, инчунин ба ҷашнвории Бобу Ҳоҷӣ, Озод Аминзода ва ғайраҳо. читаври Ҷалилова Наргиз, сармутахассиси китобхонаи системаи марказонидашуда гуфта гузашт, ҳоло дар кишвар фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи кӯдакону наврасони Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. бахшида ба ин дар ҳама китобхонаҳои шаҳру навоҳии мамлакат вохӯриву суҳбатҳо, конференсияву мизи мудаввар доир гардида истодааст. бахшида ба 145-солагии сардафтари адабиёти муосири тоҷик Садриддин Айнӣ дар китобхонаи марказии шаҳр мизи мудаввар таҳти унвони Садриддин Айнӣ устод мураббӣ баргузор гардид. дар он хонандагони фаъоли китобхонаҳои 1 ва 4 иштирок намуданд. сараввал хонандагон дар бораи зиндагиномаву кору фаъолияти Садриддин Айнӣ маълумоти мухтасар дода, баъдан шеърҳои шоиро қироат карданд. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم،
به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خار گردد. دوستان فاجعه سخت بیامد به سرم، رفت از این فاجعه روح از تن و نور از بصرم. جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ترم، جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم. خواهمان خانه بیداد و ستم ویران باد، خواهمان محکمه جبر مزارستان باد، خواهمان تخت که شد باعث بدبختی ما ریزه ریزه شده با خاک سیاه یکسان باد. خواهمان مفتی و آن قاضی و آن شاه و وزیر سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد. инчунин хонандагон аз унвонҳо ва асарҳои сардафтари адабиёти муосири тоҷик қаҳрамони тоҷикистон Садриддин Айнӣ сухан намуда бо гуфтани ҳикояҳо ба мизи мудаввар ҳусни дигар бахшиданд. аз устоди бузургвор Садриддин Айнӣ ба мо мероси гаронбарои боқӣ мондааст ки онҳо инҳоянд: таърихи интиқоли Бухоро соли 1920, ҷаллодони Бухоро соли 1920, повести Одина соли 1924, романи Дохунда соли 1927, романи Ғуломон соли 1934, ёддоштҳо дар 4 китоб, асарҳои ӯ дар куллиёт Садриддин Айнӣ 15 то нашр шудааст. Мактаби кӯҳна. Садриддин Айнӣ санаи 15 апрели соли 1878 дар шаҳри Бухоро ба дунё омада, соли 1954 дар шаҳри Душанбе вафот намудааст. ӯ бунёдгузори адабиёти шӯравии тоҷик, нависанда, олим, академик ва нахустин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон, ходими хидматнишондодаи илми ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон, академики фахрии Академияи илмҳои ҷумҳурии шӯравии социалистии Ӯзбекистон ва қаҳрамони Тоҷикистон мебошад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Шаҳбоз Қурбонов. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент бо иштироки падару модарон дарси кушоди тарбиявӣ доир гардид. хонандагони синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 дарси кушод ташкил намуданд. дарси кушод аз фанни забони тоҷикӣ ба таври интерактивӣ баргузор гардид. мақсади асосӣ баланд бардоштани дониши хонандагон ва иштироки фаъолонаи онҳо дар дарс ба ҳисоб меравад. бубинед, духтарчаи кӯса ба дарс баҳри об омадааст, лек шефтаи ин манзараи зебо гашта намехоҳад ки ба хона баргардад. аз чӣ бошад ки ин паррандаҳо ба шавқ намеоянд? кас ин зебоиро дида мехоҳад баланд фарёд занад ва шукрона кунад ки ба баҳори имрӯза расидааст. дарси кушоди тарбиявӣ таҳти роҳбарии муаллимаи фанни забон ва адабиёти муассиса, роҳбари синф Муҳиддин ва Маҳина доир гардида, мавзӯи он такрори шумора буд. он бо суханронии омӯзгор оғоз шуда бо хондани шеъру гуфторҳои зебо аз ҷониби хонандагон рангинтар гардид. дар ин чорабинӣ хонандагон ба гурӯҳҳо ҷудо шудаву ҳар кадом сардори даста дар аввал гурӯҳи худро муаррифӣ намуд. ба он хотир ба гурӯҳи худ илм ном гузоштем ки илм чароғест ки роҳи моро мунаввар мекунад. илм мисоли ҷавшанест ки инсонро аз балои офатҳо эмин медорад ва боиси фатҳу кушоишҳо мегардад. гурӯҳи мо хирад номгузорӣ шудааст, зеро хирад раҳнамою хирад раҳгушой, хирад даст гирад ба ҳарду сарой, шояд хиради воло ба мо дастгирӣ кунаду пирӯзӣ орад. гурӯҳи мо маърифат аст, зеро илм хирад маърифат воситаҳоянд ки инсонро соҳиби обрӯи эътибори баланд гардонида ба фатҳи қуллаҳои баланди дониш раҳнамоӣ мекунанд. мавриди ба зикр аст ки дар ин дарс омӯзгорон ва падару модари хонандагон иштирок намуда ба донишу малакаи муҳассилин баҳои баланд доданд. хуб аст ки дар ин ҷо шумо аллакой аз такрори шумора бештар ғанӣ маълумот гирифтетон ва ҷумлаҳоро бо рақамҳои парешон ҷобаҷо кардетон. ин аллакой кофӣ аст барои яксоатини дарс. шумо хеле хеле савии дониши хуб гирифтед ва имрӯз бештар ман дарсо бар диққат метиҳам сатҳи луғавӣ, луғатдонӣ, сухандонии бачаҳо бар. имрӯз сатҳи луғавии шумо бой аст, нутқотон буро аст, саҳеҳ аст ва барои шумо маърифат боло бошаду хирататон доимо ҳамрадифи шумо бошад. мо падару модаро имрӯз дар дарси кушодӣ аз фанни забони модарӣ ки муаллимашон Муҳиддинова
میباشن اشتراک کردیم. من اینجا بچه ها بسیار فعال اشتراک کردن. از این فهمیدیم که درسی ادبیات اینا خوبتر افزود کردیم. در آینده با نفس رو خوبتر خوانم. همه معلومات و مینداری از نوع پدر و مادر اظهار می‌نمایم. ضمن مشغولیت میانی دسته‌ها هر گونه مسابقه‌ها راه اندازی گردید که خوانندگان به خوبی از عهده اجرایی آن برآمدند. با راه ماندنی چنین درس‌هایی که شد بهره بلند برداشتن سویه دانشی خوانندگان بوده، آنها را به هرچی بیشتر علم از بر نمودن و از پی خوانی شدن جلب می‌سازد. گزارشی مرتبه رحمان و خیام جرایف. тамошобинони азиз, ин буд барномаи иттилоотии пайғом. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.